Сабакка келип калгандар болсо, аларга bir жаңылык катары, ал эми мурдагыларга эскертме катары. Bir hadistin amal kılınуусу, sahabalardın je çoğ tabiinlerden amal kılgandığı biz üçün oşol hadistin sahih ekendigine şart. Eğer de bir hadiske sahabalar amal kılbagan bolsa, je tabiinler amal kılbagan bolsa, al hadistin sanadi çinjirçası sahih bolsa dağı muhaddislerde sahih dep eseptelenmeydi. Je bolbosa gayru ma'mul, aga amal kılınbayt dep gana toktoyuz boldu. Hadisun sahihun la yu'malu, aga amal kılınbayt dep. Oşonu aytıp gelip, ötkönde bir nerselerde aytkanbız, maşallah. Eğer men adaşmasam, şol İmam Kadı İyad rahimahullahu ta'ala'nın sözü menen başlasak, İmam Kadı İyad degen Maliki mazhabındağı çoğ alım var. Oşol kişi özünün Tertibül Medarik degen kitabında şunday deydi. Sebebi Maliki mazhabdağı bizdikine okşoş, Hanafilerge okşoş, al-amel mukaddamun alal hadis. Sahabalar bir hadiske amal kılgan bolsa, başka bir hadis gelse, sahabalardan amalına oşol hadis karşı gelse, hadis taşta amal dalgan. Sahabalar kılgan amal dalgan. Oşoğa bul İmam Malik'ti mazhabında da belgülü, anı murda sabaklarımızda aytkanbız, ne? Amelu ehli Medine. Medine elinin amalı, fukahalarının, alımlarının kılgan amalları mukaddamun alal hadis. Bir haberla had gelip kalsa, başka bir yol menen gelgen hadisten amal mukaddam, aldın turat degenmiz. Oşol manide aytıp gelip İmam Kadı İyad özünün Tertibül Medarik degen kitabının 2. tomunun 427. betinde uşintet. Kale İbn Vahab. İbn Vahab bol İmam Malik'tin şakirti. Sebebi Kadı İyad özü de Maliki mazhabda. Kale İbn Vahab lawla ennallaha ankazani bi Malik ve Leyth la dalaltu. Ötkön sabagızda aytılgan boluşu mümkün bol. Lawla ennallahu ankazani. Eğer Allah Tebaraka ve Teala meni Malik menen, anan Leys bin Sa'd menen saqtavaganda men adaşkan bolatırım dedi. Emnege adaşkan bolatırım dep aytты, sebebi hadistele okuy bere turgan bolsa, fuqahalardan ilim albasa al adaşıp ketет al adam. Emi İbn Vahab şu sözde aytkandan keyin başka adamlarga ne boluş gerek? Bul sabak boluşu gerek. Fa qila lehu keyfe zalik. Kantip sen adaşatılem? Kantip sen adaşasın? Malik dele bizge okşoğan adam, Leys dele bizge okşoğan adamsın. Peygamber derçibeysin mi degenler var da o mezgilde daçı. Abu Hanifa'da da bizde yala adam da. Ama niye? Peygamber da albaysın, Kur'an da albaysın arı degendey. Keyfe zalik. Kantip sen İmam Malik bolbosa, cevasa Leys bin Sa'd bolbosa men adaşkan bolam deytilen. Özün İbn Vahab, çoğ muhaddis alımsın. Kale aktharutu minel hadis fahayyarani. Hadisti köp talap kılıverdim, hadisleri toplayıverdim, okuyuverdim. Anan hiraga düşüp kaldım. Bir tunguyuka düşüp kaldım dedi. Bu hadiste alayın dese, bu hadiske bu hadis karşı gelet. Bu hadiste bolot dese, başka bir hadiste bolmaydı. Hadis okuyan adamlar bilet. Hadis menen alek bolgonlar bilet oşo. Hadiste de okuyuverseniz, bu hadiste bolot dedi, başka hadiste bolmaydı dedi. Bir hadiste cumadan alın 4 rekat sünnet okusa, bir hadise 2 rekat dedi. 4 rekat talawuz, 2 rekat talawuz. Adam hira, bir tavalbagan tunguyuka düşüp kalat. İbn Vahab da aytat, aktharutu minel hadis. Hadisti köp talap kılıp fiqh okuvastanlı hadistele toptab jattayıverdim. Fahayyarani fa kuntu a'ridu zalika ala Malik. Andan keyin şu hadisleri İmam Malik'e alıp gelip aytam, ya Resul, ya İmam Malik, bu hadiste peşinden cumadan aldın 4 rekat sünnet okudu odat. Miniqtile 2 rekat okudu odat. Başka bir rivayet var. Abdullah ibn Mas'ud Cuma nasından 4 rekat sünnet okuş gerek. Cuma'dan keyin 4 rekat sünnet okuş gerek diyen İmam Abdullah ibn Mas'ud'un fatvası var. Hanafi mazhabı şonu algan. Şonun için Cuma'dan aldın 4 rekat sünnet, Cuma'dan keyin 4 rekat muakkada okuyuz. Bekemdelgen sünnet. Andan keyin de bir hadis gelet. O Abdullah ibn Mas'ud şunday da fatva beret boç. Abdullah ibn Mas'ud ötüp ketkenden keyin Ali radıyallahu anhu Kufaga halife olup gelgende 4 rekat 5 Cuma namazında 4 rekat sünnet okugula,
Andan keyin 2 rekat sünnet okula, andan keyin 4 rekat sünnet okula dedi. Bizge İmam Malik şunday da buyurdu dedi. Nomune kıcalat bolur dedi. Enkeyi öyle. Ne kılavuz? 4 rekat okuyuz Abdullah bin Mas'ud'un sözü menen Ali radıyallahu anhu menen 2 rekat okup 4 adam hira kaçat. Adam bir tunguy kaçat. Kaysını amal kılışın bilbey kalat. Andan İmam Malik'e ana Leys bin Sa'd'a görgöz. Bunu hadisler kanday, kimisi kanday kılavuz. فَيَقُولَانِ لِي ökoma oşintu aytıştı. Khud hada da' hada. Bunu hadisler algın, bunu taştağın. Emi bul jerge bayağı mesele uzun bolup ketpes üçün emne sebepten bunu algandığın aytkan jok, emne sebepten bunu taştağanını aytkan jok. Anı bilgin gelsen fukahalar derçi. Fakihler derçseniz düşündürüp berет. Emne sebepten bunu alasın, bunu taştaysın. Demek hadislerden gebir hadisler alınat iken, gebir hadisler taştalanat iken. Anı fakihlerden ilim albasan, bardığın amal kılıveresin, akırı barıp durup mümkün ketesin. Oşon üçün janağı dağı bir İbn Uyeyna'nın sözü var mı? Hadis adamlarda adaştıra turgan dese illal fuqaha anan fakihler gana aman kılat dedi. Ve min huna kâle İmam Sufyan Thawri. Şol sebepten İmam Thawri'nin aytkan sözü var. Munabbihan mutakhawwifan min hadihi'l hira. Şunday tunguйга düşüp kalbas üçün bizge eskertip korkutup durup ne degen? Tefsirul hadis hayrun min sema'ihi. Hadistin tefsirin çeşmesin algan, oşo amal kılgan jakşırak oturup alla hadisти uga bергenden göre deydi. Muhaddisler hadisти uga toptayır. Bunu İmam Thawri rahmetullahi aleyhi Cami' Bayanul İlm kitabında bayandaptır. Andan keyin İmam Az-Zahabi da Tezkiratul Huffaz kitabında bunu bizge bayandaptır. Dağı Cami' Ahlaqir Rawi ve Adabus Sami' degan kitap var. Bu kitapta uşul malumatı İmam İbn Hajar al-Asqalani da Fathul Bari'de aytat. Qala Şafii, İmam Şafii aytat. Qila li Malik bin Anas. İmam Şafii Malik bin Anas'tın şakirti olur. Deyip qarap tursan bizge gelgen 4 maska birin bekemde birinin ilim algandar. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'den gana İmam Malik ilim albay kaldı. Madine'de olgandı üçün. İmam Malik'ten Muhammed bin Hasan Şeybani barıp Abu Hanife'nin şakirti ilim alıp geldi. İmam Şafii barıp İmam Malik'ten ilim aldı. İmam Şafii olsa Muhammed bin Hasan Şeybani'den ilim aldı. Abu Hanife'nin şakirti. Ahmed bin Hanbal İmam Şafii'den ilim aldı. Şunday. Bardığıyla birin biri toptuğun bular bir intimaklı bir medrese mınanday. Birin biri bekemdegen birin biri toluqtagan. Oşol İmam Şafii qila li Malik bin Anas kese ustazı da rivayet kılıp aytat. İmam Malik aytılındı deyip. İnna inde Abi İbn Uyeyna anü Zuhri eşya leyset indek. İbn Uyeyna, Yahya İbn Uyeyna'da Zuhri'den bir hadisler vardı. İmam Zuhri İbn Şihab Zuhri degan çoğu muhaddis alım. Bunun hadisleri dünyada en bağlı hadisler hesaplangan. Eğer de İbn Şihab Zuhri'den ömür bayanını izleseniz İmam İbn Şihab Zuhri hafizan şatrul sünnet deydi. Sünnet ceribetindeki Peygamberimizin hadislerini jarımın jattığan kişi. Oşoğu adamlardan bardığı Zuhri'den hadisini alırsın kalagan. Oşoğu aytat, İbn Uyeyna'da bir hadisler var iken, al Zuhri'den rivayet kılatken. İmam Malik de Zuhri'den ha. Leyset indek, sende çok çok hadisler. Nige? Fekale Malik, İmam Malik aytti. Ve ana kullu ma semi'tuhu minel hadis uhaddisu bihi. Bardığıyla uqqan hadislerimi sağa aytı veriyorum ben. Uqqanla hadisi sağa aytı veriyorum. Çok. Gebir hadislerde uğamın, anı özümele saktap kalam, ellerine rivayet kılbayım. Ana izen uridu an udillahum. Adamlar meni adaştırat deysin ben. Her bir hadislerde uğulu aytı vergendey. İmam Malik'ten
артыкчылыгы hadisтерди уккан ошонун амал кыла тургандарын адамдарга айткан. Ошол имам Маликтин артыкчылыгы болгон. إذا قال ابن وهب كلمته هذه الحديث مضلة إلا العلماء بالأخوان كمس. جنا قاضي عيات سوزنا يتواتر. ابن وهب نظر مالك إلى العطاف بن خالد. قاضي عيات ترتيب المدارك تين كتابinde ابن وهب'tan rivayet kılıp aytat. نظر مالك إلى عطاف بن خالد. عطاف بن Halid degen çok muhaddis alım var. Muhaddislerin arasında al kişinin sözü etibarga alınat. Oşon üçün ustazı Şeyh Muhammed Avvamadagı huwa min makbuli er-rivaya. Sözleri kabul kılına turgan adamlardan özü kim? Malik bin Attaf. Biroq İmam Malik oşonu qarap durup ne? Malik Attaf ibn Halid. Malik Attaf ibn Halid'ni qarab turib aytdi: "Balagani annakum ta'khuduna min hada." İbn Vahb aytdi: "Maga xabar jetdi, sizler munu Attaf'tan hadis ugatasыңар. Hadis alınat etkesiňer ha" dedi. Faqultu bala. Owa Attaf'tan hadislerini çoğult atabız, alıp atabız desem. Faqala ma kunna na'khudu illa minal fuqaha. Biz ilim alganda fakihlerden ilim alganbız, muhaddislerden ile alıvergen emes. Attaf ibn Halid muhaddis, ilim alsan fakihlerden al deb İmam Malik özünün şakirti İbn Vahb'a eskerti verdi. İbrahim Nakhai rahmetullahi aleyhi rava anhu Hatib Bagdadi. İmam Hatib el-Bagdadi İbrahim Nakhai'den bir hadisти rivayet kılıp aytat. İbrahim Nakhai Hatib Bagdadi kaç kitabında? التمهيد جنا ابن عبد البر تمهيد كتاب جا başka aytkan أن المغيرة الضبي تأخر عن مجلس إبراهيم. المغيرة الضبي degen İmam İbrahim Nakhai'nin şakitlerinden bolçu. Anan gündördün bir gününde savaktan İbrahim Mughiratu'd-Dabbi savaktan geç kalıp geldi. Faqala lehu İbrahim, İbrahim'a gayrılıp ne deptir? Ya Mughiratu ma abta'a bika. Niye geç kaldın? Savaktan geç kalıp aytın. Ne sebepten geç kalıp kaldın dedi. İmam Mughirem ne dedi? Bizge bir şeyh gelip kaldı dedi. Oşo şeyhtin meclisinde oturup kaldım. Hadisi göğüken hadisi rivayet kıldık, hadislerini cattadık, ondan hadislerini yazıp aldık dedi. Fakale İbrahim rahimahullah ne dedi? لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا نَأْخُذُ الْحَادِثِ إِلَّا مِمَّنْ يُعْلَمُ حَلَالَهَا مِنْ حَرَامِهَا. Sen bildin o, bizden bilesin o. Biz hadislerde alıp atkanımızda, oşol hadislerde rivayet kılgan adam halali, haram emnekendigin bilgenlerden alat o. İnneke le tecidu şeyhin. Sen bir şeyhti alasın ugasındağı al halalin bilbeyi barul hadis alıveresin. Sen bunday fakihlerden aytıp atkan hadisin düşüngön insanlardan hadis albaysın mı dep Mughiratu'd-Dabbi'de İbrahim Nakhai eskertti. Hatib Bagdadi'dagi özünün Adab-ı el-Fakih degen kitabında bir uzun sözde aytıp gelip aytat. El-Muzani. İmam Muzani İmam Şafii'den şakirti olat. En işengen şakirti El-Muzani. İmam Şafii'den ilimin giyinkilere jetkirgen şol İmam Muzani'den rivayet kılıp aytat. Muzani emne deptir? Fanzuru rahimakumullah. Ey hadisi uvatkanlar, karagıla deptir. Sizler toptoğun hadislerin kanday ekendigi men sizlerge bayandap aytıp berdim. Adamlar hadisleri top gelip Muzani'ye geletken, Muzani hadisleri aytıp berken, bunu amal kılınat, bu amal kılınbayt diken. O dağı eskerti odat. Ey hadis toptoğu atkanlar, sizlerin toptoğunun ardı men sizlerge düşündürüp berdim. Kaysını alasınlar, kaysını albaysınlar. Utlubul ilma inde ehlil fiqh. Ey argimden bak hadis alıver, anı germeye sizlerge çeşmelep berip, kıynalıp oturbastan, ilimdi ehlul fiqh, fiqh algıla dedi. Takunu fuqaha, anangin fuqaha bolasınlar dağı adaşpaysınlar dedi. Demek ilimler fuqahalardan alınatken, adamlar hazır fuqahalardan kaçıp, anan hadis menen alek bolgondordu maktap, anan jakşı hadis menen alek bolgondor Allah'ım razı olsun, Allah Peygamberimiz hadisini jattap top berdi. Biroq amalga kelgende söz türlü fuqahalara qaytış gerek.
Ошон үчүн дүйнөдө тарыхты карасаңыз, кайсыл жерде казы болсо, кайсы жерде муфтий болсо, кайсыл ким фатва берген болсо, баары мухаддистер, фукахалар. Мухаддистер аз гана. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейхини карасаңыз, мухаддис. Фиги имам Бухаридин бардыгын фигин топтосоңуз 4 парак же 3 парак болот мындай. Сахih Бухариде bir hadiste ayet, tuguna fiqhin aytат. Ошон үчүн фиқх имам Бухари fi tarajimul abwab дейт. Bir temаны коёт, теманын астан кийин ошо хадистен өзү bir катар өкүм айтат. Намазды мындай окуш керек, же даратын сынат деп. Ошону Сахih Бухари боюнча топтоп келсеңиз, мындай барактан 3 же 4 болбойт, 3 болот. Же 4. Мак, жалган айтып калбай, 4 болот. Себеби ал кишилер мухаддистер. Ошон үчүн алар мухаддистер хадистерди бизге топтоп койду. Амал кылуу фукахалардын иши. Имам Бухари Сахih Бухариди жазганда элдер амал кылсын деп жазган эмес. Сахихтерди гана топтогон. Ошон үчүн Sahih Bukhari'de жазып атканда башында айтат. Мен мынау жерге жалаң сахихтерди гана топтодум. Бирок көптөгөн сахихтерди таштадым дейт. Мен амал кылына турган хадистерди алып келдим деген жок. Ошон үчүн Sahih Bukhari'дан түз алам десең кыйналасың. Аякта кээ бир хадистерди айтып бердик. Sen ne olup kalışın mümkün? Problema düşüp kalışın mümkün. İmam Malik rahmetullahi aleyhi'den dağı rivayet kılınıp aytılınat. Kâlel Malik, İmam Malik aytat, el-amelu esbetu minel ahadis. Amal, sahabalardan, tabi'inlerden amalı hadiske qaraganda bekemirek. Hadiste rivayet kılındı. Boldu, Allah razı olsun. Anı qaraylı. Amal kılavuzu kılbayız. Fukahalar çeşip beredi. Kana Muhammed ibn Abi Bakr ibn Hazm rubbama qala lahu ahuhu lima lam taqdi bi hadisi kaza. İbn Hazm degen 4-cü mazhabты negizdemiş bolgan zahirilerden alımı. Biroq sözü betibarak alınmaydı. Al kişinin sözü etibarga almaydı. Sebebi al kişi ustazlardan ilim albay, özü kitaptan ilim algan ekan. Ошон үчүн көптөгөн ijma маселелерге, 4 mazhabka көбүрөөк basım jasagan emес. Özü ele kitap okup ele fatvalardı bere bergen. Ошон үчүн İmam Kavsari rahmetullahi aleyhi aytat, İbn Hazm'din hiçbir sözü eşyede alınmaydı. Bura oşol derem ne deptir? Birөө kelip ayt Muhammed ibn Abi Bakr ayttyr. Lima lam taqdi bi hadisi kaza. Muno hadisler menен ne fatva çıkarbaysın? Muno hadisler turat ko dese, fa yaqulu lam ajidin nas aleyhi. Bu adamların amal kılganı görgөн jokmун, bu almaya fatva berбеймин. Kebir hadisler barken adamlar amal kılgan emес. Men daim aytып жүрgөн ibara gelip kaldı, anda okup bereyim. İbrahim Nakhay. Kale İbrahim Nakhay rahmetullahi aleyhi. Law ra'aytu as-sahabata yatawadda'una ila al-ku'ayni ay rusghayni ner geçeyim. La tawadda'tu kezalike ve ana aqra'uha ila al-marafiq. Sebebi İbrahim Nakhay köptөгөн sahabalardan ilim algan. Kufalık çoğun fakih alim. Eğer de men sahabalardan görsöm deyt. Sahabalar darat alganda bilegine çeyin ele juğan bolso deyt. Men özüm Kur'andan okup atam deyt. Çıkanakты koşup juğula deyt. Çıkanakты koşup juğuz go. Men oşonu alat elem deyt. Öz anda emес. Al sahabalardın sözdörün bardık neseden juğur koygon. Kur'andın ayatынан sahabanın amalın juğur koydu. Eğer uşunday bola turgan bolsa, sahabаны görgөн bolsam, bilegine çeyin ele juğan bolsa de daratta. Özü Kur'anda çıkanakты koşup juğula deyip atsa. Sahaba, men sahabanın sözünü atmam. Sebebi sahabalar Kur'an'a karşı söyleyip. Demek amal Kur'an hadisten daha mukaddam turatan. Kimden amalı? Menin amalım, senin amalın emez. Sahabalardan amalı. Sahabalardan mujtahidlerin amalı. Tabi'inlerden mujtahidlerinin, kibar tabi'inler. Al ne kibar tabi'in? Çoğun tabi'inler. Sahabalardı görüp, ibadatın, amalların görüp, öğrenip ilim de alganlar. Namazın görgen, kanıtып İbrahim Nakhay
Kufaga vargan sahabalardan 1500 sahaba, anın içindeki Abdullah ibn Mas'ud attарын көп айтқанбыз. Ошолордун бардыгы намазын көрүп, анан илиминде калган. Башкалар риваятын эле алып амал кылып атса, Ибрахим Нахай, Алкамалар сахабалардын амалын да көргөн, намазын да көргөн. Ошон үчүн Абдулlah ibn Mas'уддан риваят келип атпайбы? Бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазы кандай болот, ошондой окуп бер десе, Ханафи мазхаб кандай ошондой окуп бер. Мен Пайгамбарыбыз намазын ушундай көрдүм, ушундай окуйт болчу. Анан бирөө келип алып, бу хадисте мындай дейт. Бизге амал мукаддам. Абдулlah ibn Mas'удтун алып келген амалы Пайгамбарыбыздын акыркы амалын Абдулlah ibn Mas'уд бизге жеткирген. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُتَّهَمُونَ فِي تَرْكِ السُّنَنِ. Себеби ал сахабалар Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аятка каршы амал кылгандык менен дооматталынган эмес дейт. Эч качан сахаба bir sünnetке karşı kıldı, amal kıldı, bir ayatка karşı söyledi de domattалынган emес sahabalar. Oşon için aytadi, sahaba bilegine çeyin juğan, bilegine çeyin juğan bolsa, men oşonu alat elem degendigi mına ошондан. Wa hum arbabul ilm. Sahabalar ilimdin başçılar, en döşaları. Ahrasu halqillah ala ittiba Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizni erçүүдөгү bizge үлgü bolgan insanlar. Biz sahabaların amalını gör, Peygamberimizin amalı şunday eкен деп үйрөнүп атабыз. فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. Sahabalar jönündө jaman adamlar, imanında probleması varlar gana jaman pikirde bolot. Oşon üчүн tabiinler Alqama bolsun, İbrahim Nakhai bolsun, Şa'bi bolsun, Kufada men degen tabiinler sahabalardın izi menen baskan. Sahabalar Peygamberimizdin dini kanday bolsa Kufa oşonda жеткизип келген. Abu Hanife oşol İbrahim Nakhai Alqamanın izi menen baskan. 150-nji жылга чейин Peygamberimizdin ilimin жазып bizge jönöttü. Azırga çeyin oşol bizge mutawatir jol menen geldi. Anan kanday insanlar bizge sizler Peygamberimizin hadisine karşı gelesen, Peygamberimizin hadisin amal kılbaysın dep aytadi. Qala Abdurrahman ibn Mahdi. Çoğ muhaddis alim var. Abdurrahman ibn Mahdi. Es-sünnetul mutaqaddime min sünneti ehlil Medine hayru minel hadis. Ya Allah. Abdurrahman ibn Mahdi degen adamdın ömür bayanı izley turgan bolsoňuz, Bukhari'de mümkün 50'den köp jerden göresiz. Abdurrahman ibn Mahdi en sika sözü etibarga alıngan alınlardan. Oşol kişi aytat, sünnet ehli Medine, Medine elinin kılgan sünnet amaldары hayrun minel hadis. Bir hadis geldi, ehli Medine'deki fukahalar 7 çoğun fukaha var, fukaha sab'a degen. Bütün de Medine'deki sahabaların ilimini algan. Oşolordun amalına bir hadis karşı gelip kalsa, Ahli Medine'nin amalını jogorı koyuyoruz hadisten. Al hadis ne dese, hadis mani menen rivayet kılındı. Mümkün bir probleması var, mümkün alsız, biz bilmeyiz. Demek biz alimlerde yetişiyoruz, millet buladı. Kale İbn Uyeyne, bunu aytkanbız, al hadis madillatun illa lil fuqaha. Hadis bul, adaştıra turgan bir oor nerse, eger anın ilimi bilbesen, illa fuqahalarga andan amal kılat dedi. İbn Wahab jana İmam Malik'tin ustazı da şakitim ne deydi? Kullu sahibi hadisin. Bir hadisti talap kılgan adamdın leyse lehu imamun fil fiqh. Fiqhta anın eş bir ustazı imam bolbosa fahuva dallun del ala adaşkan dedi. Kaysi bir adam hadis ilimin talap kılsa, jalan hadis menen jürse, oşonun sözsüz türde bir fakih ustası boş gerek. Anı irşat kılıp, gözömöldöp, tuğra jolunu aytıp, bu hadiske amal kılasın, bu hadiske amal kılbasın aytıp bere turgan deydi. Eger de uşunday ele bolbosa, leyse lehu imamun fil fiqhi, fiqhta eç bir imamı bolbosa, fahuva dallun, adaşkan deydi, adaşat boldu. İbn Uyeyne buljakta aytadi, al hadis madillatun illa lil fuqaha. Hadis fuqahalarga amal kılat kalan adamlardı adaştırat deydi. Her kanday hadisler var. Lawla anna Allah anqadana kettik. Qala İbn Abi Zeyd,
İbn Abi Zeyd деген бұл дағы bir çoğ muhaddis alım Malik'ten rivayet kılıp aytadi, İmam Malik'ten. Lem yekun fil medineti qattun imamun akhbara bi haditheyni muhtelifeyni. Men İmam Malik'e lem yekun bil medinete, İmam Malik'tin zamanında Madina'da bir dağı imam bolğon emes deydi. Akhbara, adamlara kavar bergen, aytıp bergen iki hadiste biri-birine karşı gelgen. Aytpayt bolçu deydi. İki hadis biri-birine karşı geldi ve elge aytıp ellerinin başına aylandırıp aytpolçu deydi. Çok anday adam dedi İmam Malik'tin zamanında. İmam Malik aytdı. Söz etibarı kalgan fakih iki hadis var. Biri-birine karşı gelgen oşan elge aytpaytpolçu deydi. Birösü tuğra da oşan aytpolçu boldu. Janacakta aytdı go, sende emne sebepten Zuhri'den İbn Uyeyne'den gelgen Zuhri'den hadisleri sende çok balançada var eken. Sen memne uqqan sen barını ayta berem sağa dedi o. Bul jerde da aytып жатат. Madina'da bir dağı imam yok dedi. Bir hadis biri-birine karşı gele turgan bolsa ökөөsүn aytkan. Себеби fuqahalar alar adamların başına aylandırıp adamlar tuğra jolго salgan. Tuğrasını aytkan, tuğra emesini aytpay эле койгон adamların başına aylandırıp. Qala Ash'ab. Ash'ab degen oşol İmam Malik'tin şakirtlerinden boldu. İmam Malik'tin sözünü azmesizge şartlap berdim go. Ash'ab dağı şartlap berdi. Anı alımlar aytdı ne deydi? Munu maksat İmam Malik'in aytkan sözü ne dese, al sözü şunday deydi. La yuhaddisu fiha ma leysa aleyhi'l amal. Qaysı bir hadiste al hadiske amal kılınbasa ellerge aytpayt bolçu deydi. Amal kılına turan hadisler. Çında amal kılınbay turan hadis elge aytıp ne kılaman? Bir hadis var, amal kılınbay. An fulan, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz munday kıldı. Şu amal olsa ne aytdı menen? Anı ilim alıp atkandar, ilim izildep atkandar, okup keter. Ta şunday malumat bar eken, bunun hükümü ketken. Jönököy karapayım adamdarga, jönököy namazkandarga alarda aytsaң, jön gana alardan baş aylanan. İmam Hatibul Bagdadi degen çoğ alımdağı Al-Kifaya degen kitabında şunday der. Kifaya'nın birinci tomunun 141. betinde. Al-Kifaya menin en yaxşı görgen kitabım. Hadis ilimindeki, mustalah hadis ilimindeki en çoğ kitapların birisi. Al-Kifaya. Egerde bir adam Kifaya kitabını okuwagan bolsa, al hadis iliminden söyleyeli koysun deydi. Usulul hadis. Hadisleri kantip amal kılabız, kantip amal kılbayız. Şul boyunca Hatib Bagdadi özü muhaddis bir yazgan. Biroq fiqhtan da Hatib Bagdadi'nin malumatı var da. Kifayani okubastan turup hadis menen alekten beri koy. Hadisten söyleyeli koy. Biz Mekke'de bu kitaptı. Elhamdülillah baştan ayağına şeyini okup Eşref-i-Dali degen ustazımızdan icazə algamız. Oşol Kifaya degen kitap men öte жақсы görürüm. Sonun kitap. 2 tomluk. Sanadı menen aparıp İmam Ahmad ibn Hanbalga jetkizip Hatib Bagdadi aytat. An fulan degen aytıp oturgan жок. Söz uzartıp aytsana. Sanadı menen aytıp ilal İmam Ahmad kavluhu. Ahmad ibn Hanbal'ın şu sözünü rivayet kılıp aytat. Şerrul hadis el-garaib elleti la yu'malu biha ve la yu'temadu aleyha. Şerrul hadis. Hadislerinin jamanı. Adamlarga aytılbay turgan nerse hadis el-garaib deydi. Çoğuçun hadisler. El bilbegen adamlar takır sahabalar başkaça amal kılat. Bir hadis gelgende takır ele çoğuçunda. Je sahabaların amalına to'g'ri kelmaydi, je Qur'onga to'g'ri kelmaydi, biroq sahih bo'lishi mumkin. Sharrul hadis dedi. Hadislerin eng jama shu g'arayibdir dedi. Qanday rivoyat bo'lgan, birovlar uqtum bo'lib o'tirib, payg'ambarimizning hadisi bir o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Sebebi payg'ambarimizning hadisin payg'ambarimiz hadisda aytgandan keyin birov diktofonga yozdirib olgan yo'q da. Sahabalar uqdi. Uqqanın keyinkilerge aytıp verdi. Al uqqan mümkün başka şey düşündü tiyaka gitti. Al
tiyakka ketdi. 6 adamdan keyin al hadisте kандай болуп калышы мүмкүн? 6 адам риваят кылганда. Эми көпчүлүк hadisler ошентип риваят кылынса дагы сөзүнө, маанисине бекем болмой, бирок эми кээ бир hadisler болуп калышы мүмкүн. Маанилери бир аз. Ошон үчүн эмне? Шаррул hadis al-garaib allati la yu'malu biha. Ага амал кылынбайт дейт. Эмне себептен гарайып деп атат? Гарип деген нерсе бир жерде өзү жалгыз чоочун болуп калган нерсе. Бир африкалык азыр эмне келип калса чоочун да мисалы. Кара африкалык отурса өзү чоочун. Ошо ушунча hadisler баардык амал кылына турган болсо бир hadis эле турат да, бир кызыктай мааниде. Бул өтө жаман дейт. Буну элдерге айтпаш керек дейт. Кандай болду, мындай болду, элдерге ушул hadis риваят кылынып кеткен. Вала ю'тамаду алейхи. Ага дагы биз i'тимад кылып, андан өкүмдөрдө калбайбыз дейт. Qala Qadi İyad rahimahullahu ta'ala. Qadi İyad Maliki de aytat. Babun ma ja'a anis salafi vel ulemai fi vücubur rucu' ila'l amal ehli Medine. Qadi İyad özünün Tertibül Madarik degan kitabında atayın bab açıptır. Babtın atın qara. Ma ja'a anis salaf. Salaflardan gelgen, jana alimlardan gelgen fi vücubur rucu' ila amel ehli Medine. Medine'nin alimlarının amalına kayıtı vacip ekenligindeki bab dedi. Hadis kemiz Medine elinin amalına. Ve kavnuhu hücceten indahum. Maliki mazhabta Medine'nin ahli Medine'nin amalı hücce delil. Ve in khalafel ekser. On söz qarağız. Eğer de köpçülükü Ahli Medine'nin amalı karşı gelse daha köpçülük taştayız. Ahli Medine'nin alağız dedi. Malikiler. Nege dese? Bu жерде Peygamberimiz yaşagan, Peygamberimiz sahabalar görgön, anı tabiinler görgön. Şul amal Peygamberimizin zamanında kanday kılınsa oşonday amal kılgan. Bilbem tigi hadislerine. Köpçülük bolsa da biz amal kılbayız dedi. Anna Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu qala alal minbar. Umar ibn al-Khattab minbarda turup aytkan bir sözünü aytat. Men bir adamga uşunday çara görömün dedi. Bir hadisni rivayet kılgan bolsa al-amalu ala khilafihi. Amal kılınууда hadiske karşı bola turmuşum rivayet kılıngan men çara göröm dedi. Her bir hadisni elderge ayta berbe dedi. Amal kılına turgan hadisni aytdı. Qala İbn Qasim ve İbn Vahb, jana İmam Malik'in şakirtleri aytat. Ra'aytul amala inda Malik aqwa min hadis. Men İmam Malik'ten gördüm deydi. Amal tabiinden sahabalar kılgan amal hadisten güçlü dep bildim deydi. İmam Malik'ten daha bir aytkan söz var eken. Qad kana rijalu min ehlil ilmi min tabi'ina. Men de tabiinlerden çoğ alimlerdi gördüm deydi. Yuhaddisuna bil ahadis. Bir hadislerdi ellerine aytışat ve teblughuhum an gayrihim. Andan başka birörün jetke fa yaquluna ma necehlu hada. Biz bu hadislerde bilmey kalgan jerimiz yok. Sizler bizge aytıp atasыңар. Bu bilemiz biz. Lakin maza amal ala gayrihi. Biroq amal başkasına bolgan, oşon üчүн biz bunu rivayet kılgan jokpuz. Bokton tille tapkanday kılıp ayta berbeyli onu. İbn Muazzal degen bir çoğ muhaddis aytat. Semi'tu insanan sa'ala İbn Majishun. Majishun degen çoğ alim, oşondan bir adamdan suragan nuktum deydi. Lima ravaytumul haditha thumma taraktumuhu. Ey bunu Majishun, bunu hadis özüňiz rivayet kıldıňar. Rivayet kılganyňardy uktuk. Ana emne oşony amal kılbay taşlap koýduňar dedi. Kanday hadisten rivayet kılasınlar da özüňer amal kılbaysınlar dedi. Qala li yu'lama anna ala ilmin taraknahu. Şonu bilip koygula, biz bilip durana taşlap atabız şonu. Sizler bilsin de rivayet kılıp koyatabız. Erteň bizge ejeki bolup çıkpagala. Munday hadis bar dep böyle almay bilbey turgansymçı. Varany bilebiz.
Buxariydan bunday degan, bilemiz ani. Oşol hadislerin hükmü ketkenligi üçün ayttabız. Oşon üçün ne dedi bu? Majishun. Oşonu rivayet kılıp koyduk dedi. Sizler bilişiңер üçün dedi. Bilip durup biz taştap atabız. Demek amal kılınmaydı dedi. Adamlar kıyın da aytpay koysun bunu bilbeyt eken de oylaydı da. Şonu aytıp dur ona amal kılbaş gerek. Kala İbn Mehdi. İmam Mehdi aytat. İmam Mehdi emas İbn Mehdi ya. İbn Mehdi aytat. Es-sunnetul mutaqaddime min sünnet ehli Medine hayru minel hadis. Cenab-ı mesela kelim. Rabi'a. İmam Malik'ten ustazı olgan Rabi'atul Ra'i degen. Rabi'at ibn Farruh. Medine'dagi en çoğun fakih alim. İmam Malik'in ustazı olan. Oşo Rabi'atul Ra'i degen at bilen belgili. Ra'i degen ijtihat bilen belgili olan. Azı bizde Abu Hanifa'nın Ehlul Ra'isle Ehlul Ra'is'in arada şılında atpayı. O Medine'de de Ehlul Ra'i olgan. Fiqh menen alik dengenden barda Ehlul Ra'i olan ilgari. Oşo Rabi'atul Ra'i ne deydi? Alfun an alfin ahabbu ileyye min vahidin an vahid. Sözdü qara. Mingden rivayet kılgan amal deydi Ahli Medine'de. Mağa жақшырақ deydi. An fulan da bir adam iki adam rivayet kılgan hadisten göre deydi. Sen rivayet kılgan bir yol menen barıptır. Bizde Ahli Medine 1000 adamdan rivayet kılgan şul amalı kılıp atabız biz. Bizge жақшырақ deydi. İbn Abi Hazim degen çoğun muhaddis alim aytat. Kana Abu Darda yus'alu feyucibu feyuqalu innehu balagana kaza ve kaza bi khilafı ma qala feyekulu ana qad semi'tuhu. Abu Darda'dan aytılıp kaptıra. Yus'alu feyucibu. Soralıp cevap verilip atada. İnnehu balagana kaza ve kaza. Bizge şunday degen hadis geldi. Bi khilafı ma qala. Sen aytkanın karşısında. Feyekulu ana qad semi'tuhu. Anı mendele uqqam dedi. Walakinni adraktul amele ala gayri zalik. Biroq adamlardan, alimlardan, fuqahalardan amallarını gördüm. Anı karşısına amal kılgan. Hadis taşladık, amal da aldık. İbn Abi Zinad degen çoğun muhaddis alim. Kana Umar ibn Abdülaziz yecma'ul fuqaha. Umar ibn Abdülaziz 5. Hulafa Raşidin deb aytılınat özü. Biroq tartipte 5. emas. Umar ibn Abdülaziz keyin gelgen. 4 halife var. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali ya. 4 hulafaga alimler Umar ibn Abdülaziz'de koşkan. 5. halifede. Oşol adamdan İbn Abi Zinad rivayet kılıp aytat. Qancha vaqt qaldı bizga? So'rovlarga da to'xtashimiz kerak. Halife olup turgan mezgilde yecma'ul fuqaha. Janağı masele çeçala turgan, hükümdörde düşüngen fuqahalarda so'rab atat. Ve yes'aluhum an sunan. Bizde hazır adamlar hadislerdi, muhaddislerden soraş gerek deydi ha? Umar ibn Abdülaziz fuqahalardan soraptı, sünnettir qanday bolatdı? Sebebi bizde ereje var deganmiz. Kullul fuqaha muhaddis, leysa kullu muhaddis faqih. Kullu faqih muhaddis, leysa kullu muhaddisin faqih. Bardık faqih muhaddis bolat. Bura muhaddisin bardık faqih bolar. Faqih degen narsa seyrek gezeksen narsa. Fuqahalardı çoğultup Muhaddis sunan jönünde vel aqdiya. Qanday qazılıkta hüküm kılgan şolardı sorap turup allati yu'malu biha. Amal kılına turgandары soradı. Bizge bekemdirgen amal kılına turgandары soradı dağı ve ma kana minhu la yu'malu bihi an-nasu alghahu. Adamlar amal kılmagan hadisler var bu yaka. Amal kılganlar top yazgıladı. Sebebi amal kılına turgan hadisler bizge gerek. Hükümü ketken hadisler rivayet bol bizge jetip kelip kaldı biroq amal kılınmaydı. Paydası yok. Biroq okup Peygamberimize salavat aytsak ziyanı yok. Şoň üçin Buxariyde başka yaklardan ne? Bir hadisler var. Hükümü ketken biroq okup Peygamberimize salavat aytaverasiz. Ve ma kana minhu la ya'malu bihi'n nasu. Adamlar amal kılmagandı algahu. Yazgan yok. Ketir.
emimler jer jaman maga jagatta. Wa in kana makhrajuhu min thiqatin. Eğer thiqa sahih bolgon bolsa da oşa hadis. Allah. Şu yerden toxtatıp turaylık. Bir nerseni de okup bereyim. Asad ibn Abu Nuaym degen çoğun muhaddis alım. Bunu Hilyatul Evliya degen kitapta Abu Nuaym rivayet kılat aydat. Asnada Abu Nuaym. İmam Abu Nuaym özünün senedimini aytat. İlal İmam İbrahim Nakha'i. Janağı Kufa'dağı bizden çoğun ustazımıza. Şonun aytkan sözüne. La yastaqimu ra'yun illa bi rivaya. Ve la rivayetun illa bi ra'y. Ra'y, ijtihad, rivayet hadislerinin gana negizdelinedi. Hadis, ayat negizdelinmegen ijtihadın gereği yok bizge. Ve la rivayete illa bi ra'y. Jönele rivayetten payda yok, ra'y bolbosa. Jönele rivayet kılıversen, ijtihad kılbasan, andan nem payda yok. Demek birin biri toluktay turgan nerse deydi. Muhammed bin Hasan Şeybani rahmetullahi aleyhinin bizim imamdın en ikinci şakirtten aytkan söz. La yastaqimul amalu bil hadis illa bir ra'y. Bir hadiske amal kulu durus bolboyt illa an ijtihad kılıp izildep nasih bu, mansuh bu, mutlak bu, mukayyat bu, karab bardın. Ökümü getken mi getken emes bi. Bul jalpı aytılıngan bu, je biröge has kılıp aytılıngan bu. İzildep dur anan kin amal. Ve la yastaqimul amalu bir ra'y illa bil hadis. Emi ijtihad dağı hadis jogula jönlü özüň bilgendeyle oylanyp da men ijtihad kıldım da bir nesini aytpaysın. Sözsüz türde ijtihadındağı bir dalilge baylanışı gerek. Bunu İmam Sarakhsi bizim yerde söz özünün usul kitabında bayanlagan. Daha köp meseleler var inşallah. Mümkün keyinki sabagımızda cevap berебиз. Az 25 minut kalıp tur. Sorular bolsa, sorularga cevap bereyli. Bol bolsa mende jaman köp soru var kitap yaktaç. O? Şu. Bismillah getdik. Ek soruda birincisi, misal üçün, jana gümböz turadi koyu. İmam, misal üçün Maturidiga, Buxariyga çoğ gümböz turib qoldi. Oşol qanday bo'lib qoldi? Anan qanday şariat boyunca gümböz qanday bo'lish kerak o'zi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'p meshitlarda qidirib bayon bo'lib qoldi. Anan ilm o'qigan ile ilm o'qib islom dininin olimlari nima deb aytib qoldi? Bu din meneten qilsаңар deydi. Бұл din meneten qilsаңар. Sizlerge qavur azabı bolboyt, garantiya. 5 tane garantiya deydi. Ушул аша чапкандык бы? Же мотивационный bir үгүттөгөндүк береме? Birinci soru. Gümbözleri şeriatımızda kanday bolunuş gerek, hükümü kanday? Anda emnege bizden çoğun alımların gümbözleri büyük bolup salınıp kalan. Bizden Hanafi mazhabda gümböz turguzu makruh tahrimi aramga jakыныраак. Oşon üçün жерден biraz gana götürülüp bir belgi gana koyulmadı. Bırak alımlar abalga jaraşa fatvalardı bergen. Çoğun alımdardın, sahabalardın, kavırların, it kuş, düşman, kazıp, ıza berbesin dep korgondogongo fatva berişken. Sebebi menin gümbözümdü erteň Vahabiler çukup ırgıtsa iştek emes da. İmam Maturidi'nin ırgıtsa jaman bolat da. Sebebi oşon üçün çoğun alımlardığın, sahabalardığın gümbözün kişine adam gire albay turan kılıp, je bolbosa bir it kuş tibey turan kılıp kişine tosup koygan jakşı bolat. Anan adamlar ziyaratga barat, şol belgili bolat deydi. Oşon üçün Baqi' görüstönü, Madinadağı Baqi' görüstönün karasanız ilgeri o
Osman империясы мезгилинде кадимки эле күмбөздөр болгон. Сахабалардын күмбөздөрү, Усмандын күмбөзү каерде, Айша энебиздин күмбөзү каерде барлыгы белгилүү болгон. Кийин туугандар келди дагы бул ширк болот. Себеби пайгамбарыбыз мындай кылбагыла деп туруп, фатва башка нерсе, таква башка нерсе дейт го. Таквалык башка. Фатва ар кандай берилиши мүмкүн. Кээде сизге фатва беришибиз мүмкүн. Ачка тамагыңызга бир сөөк тыгылып калды, эчтеке жок, бир бутылка жана 3 атчан арак турат, башка жок. İçirgile onu deyiz, onu alıp kaçımız gerek onu. Tamağındagı söğüp geçsin deyiz. Anı meni ayıpta bakıla, bul araktı içirip atat, bul kapır oldu, arak aram go bul, debe. An zarılçılık üçün şunda fatva verilir. Fatva başka. Fatva bir abaldara karab verilir. Oşol gümbözdörgө da fatva verilgen. Al amal özü, kaida, erece, gümbözdör turuzba bardı birdey boş gerek. Bирок fatva berilgen alımlardыкын, sahabalardыкын кичине bir itkuştan ziyan бербей турган кылып коюш керек. Ошон үчүн эмне сөздөм пайгамбарыбыздыкы дагы неме курчалынып турат азырга чейин. Канча жолу пайгамбарыбызга тиги немесин сөөгүн урдайбыз деп канча аракет кылынды. Ошого бул fatva берилген. Аны эми жанагы таксырларыбыз хадистери карап, мына хадисте минтип турат, силер минте бересиңер. Анан фикдагы биздин китептерде кабырлар тегиз болсун деген өзүңөр менен матуриддики минтип койгонсуңар. Бул фатванын негизинде болгон, Эми караңыз, азыр мен Мадинага барганда бир дагы сахабаны зиярат кыла албай атам башына. Кайсыл сахабанын кабыры кайерде экенин мен билбейм азыр. Себеби бардыгын бузуп, талкалап, тегиздеп жокулуп койду. Ширк деп. Боп турмайт, Алла разы болсун. Мен азыр Осман радиаллаху анху зиярат кылганы барчымын. Кабырларды зиярат кылуу сүннөтпү? Пайгамбарыбыз мен мурда силердин кабырларды зиярат кылууну тыйдым эле. Азыр зиярат кылгыла деди. Анан бир пайдасын айтты. Силерге коркуу жана акырет эстетет деди. Андан башка да пайдалары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндө Бакыйга зиyaratка баратпайчу, түндө. Айша энебиздин хадистери бар, мен түндө пайгамбар туруп жүрүп аркасынан башан Бакыйга барып зиярат кылдым. Эмне барып атат? Өзүнүн бир туугандарын сахабалар зиярат кылган. Ухудка постоянно барып Хамза радиаллаху анху зиярат кылып турган. Азыр Хамзанын кайда көмүлгөнүн да билбейбиз. Жөн эле билебиз, ушул жерде Хамза дейбиз. Мен Хамзанын башына барып отургум келет. Мен Осман радиаллаху анхунун башына барып салам бергим келет ошого. Ал салих инсандардын кабырлары берекелүү болот. Имам Шафи рахматуллаху алейхи Абу Ханифаны кабырын зиярат кылганы барганда салла инда кабрихи дет. Кабырынын жанына намаз оку дет Имам Шафи. Эртең менен багымдатта алар кунут окуйт, колун көтөрүп, билесиңерби? Кунут окубады. Неге окубадың десе, ихтираман ли Аби Ханифа. Абу Ханифаны урмат кылып себеби ал окуйт дейт. Имам Захаби рахматуллаху алейхи Siyar Alamun Nubala деген китебинде Имам Кархи деген чоң алымдын өмүр баянын айтып атып айтат. Имам Кархи кабруху ма'руфун дейт. Анын кабыры белгилүү дейт. Адамдар зиярат кылат дейт. Ва дуа инда кабрихи мустажаб дейт. Анын кабырында туруп Аллах Тааладан сурасаң, Аллах Таала сенин дуаң кабыл кылат дейт. Мен Хамзанын башына барып, ошо берекелүү орунда Аллах Тааладан дуа кылгым келет. Кархи, geçeği gelgen alım. İmam Zahabi ayttat. Kabruhu ma'rufun. Belgülü adamlar ziyaret kılat. Ad-dua inda kabrihi. Kabırdan emez. Inda kabri. Kabırdın canında turup Allah Teala'dan dua kılasın. Sebebi al orun berekeli olun. Ad-dua inda kabrihi mustajab de duası kabul var. Hajarul Aswad. Пайдада зиянында бербейт, Умар ибн Хаттаб айткандай. Бирок ошол жерде дуа кылсаң дуаң кабыл болот, себеби берекелүү жер. Таваф. Жөн эле бир кара үй. Эч барына кыйматы жок. Бир мусулмандын канынчалык кымбаты жок. Пайгамбарыбыз эмне деди? Эгер бир мусулман өлтүрүлүш керек,
же болбосо Кабаны бузасыңар да Кабаны бузабыз деген. Ошону таваф кылып атканда дуаң кабыл болуп атат. Неге? Себеби берекелүү жер. Мультазам деген жер бар. Умрага ажыга баргандар билет. Хажарул Асвад менен эшиктин ортосундагы бир боштук бар. Аскер турат мынтипчи. Кара таш бар, эшик. Ошонун жери мультазам. Барып колуңузду мындай коюп, оң жагыңызды дуа коюп, мынтип дуа кылсаңыз, ад-дуа индал мультазам мустажаб. Дуаңыз түз кабыл болот. Ал-мизаб чорго бар. Кабанын чоргосу. Түгүндө дуа кылсаң түз кабыл болот. Мен ошол жерде кылган дуалардын баардыгы кабыл болду, алхамдулилlah. Бирок Аллахка ант ичип айтам, ошол жерге барганда бир жолу дагы байыйын деп дуа кылып аптырмын. Ошого кыйналып жүрөм азыр. Калган баардык дуаларым кабыл кылды. Эми сахабалардын кабырлары да белгилүү болсо, барып зыярат кылсак, ошо белгилүү орундарда Аллахтан дуа кылсак, мүмкүн дуаларыбыз кабыл болот эле. Муктаждыгыбыз толтур, Демек, азыркы алымдардын, кээ бир адамдардын күмбөзүнүн туруп калгандыгы бул фатванын негизинде. Экинчи маселе. Эгерде дин мээнетин кылсаңыз, Аллах Таала сизди кабыр азабынан куткарат дедиңизби? Кабыр азабы Бейишке. Себеби бизге Аллах Таала анан пайгамбарыбыз бизге гарантия берди да. Силер намазыңарды окугула, закатыңарды бергиле, амр маруф кылгыла, нахи ан мункар кылгыла, жакшылыкка чакыргыла, жамандыкка картып, силерге кепилдик беришти. Ошону эле көчүрүп айтып атышат. Кудайдын динин айткыла, жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан картып, намазыңарды окуп, орозоңарды кармагыла, силерге кепилдик, иншалла. Бул мындай таргып беретин да. Бирок чындыгында бейишке ким кирет? Аллах билет. Бирок биз Аллах Тааланын аяттарында ушундай кылгыла бейишке киресиңер деп ошону кылабыз, Аллах Тааладан үмүт кылабыз. Пайгамбарыбыз мындай кылгыла бейишке киресиңер деп ошону кылабыз. Бирок чындап ушул амалыбыз киргизеби? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, амал бейишке киргизбейт, Аллах Тааланын рахматы бейишке киргизет. Сен дагы ошондой я Расулалла деди, ооба мен дагы. Менин дагы амалым бейишке киргизбейт, Аллах Тааланын рахматы мени бейишке киргизет. Biz amal kılavuz, Allah Teala bizge mehrini çeşet, oşonun negizinde beyişe gireriz. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ustaz. Men arkeologiya bağıtında okuyum. Anam biz eski mürze, kümbözdördü, kazıp söğüktün canındağı buyumdardı alıp bizildeyiz. Elde arba kurup ketet degen aydın kepter bar eken. Dinimiz buğa kanday karay. Çoğun rahmat, Allah razı olsun. Negizi kabırlarda, eski kabırlarda kazуу жакшы эмес. Себеби bir mezgildegi bizdin ata babalar. Бирок bir nerseni izildеп atıp, al жерде kabır бар экенин билбейсиң. Археологдор көбүнчө изилдейт, Өзүнүн Кыргызстанда bir 2-3 эле археолог бар өзү таанымал. Ошолор айтат, тарыхта ушул жерлерде bir немесе болушу мүмкүн дегенден ошол жерге барып казышат. Билбейт ал жерден чыгабы bir нерсе, чыкпайбы. Ошентип казып атканда bir нерсе чыккан болсо зыяны жок. Бирок атайын ушул жерде кабыр болгон экен, ошол жерде казып, ошонун өлүгүн канчанчы жылга таандык экендигин аныктайбыз деген жакшы эмес, арам болот. Эгер казып атып кабыр чыгып калса, макул жанагы тарыхый нерселерин алып, жанында мурда батырларды кылычы менен койгон, башкасы менен койгондо ошолорду таанып кой. Анан сөөктү неме, кайра сөөктү жакшы кылып жашырыш керек. Мен досум Руслан Бекназаров bir жакшы иш кылган да. Атасы oko, кийин өзү дагы барды. Үркүндө тоодо сөөгү таштай болуп калып кеткен. Биздин кыргыз ата бабаларыбыздын сөөгүн бирден терип, ак кепинге ороп жерге беришти. Ашууда барсаңыз шагырап жатат экен адамдардын сөөгү. Кырылып калган кыргыз. Мына ошол жактарды изилдеп, алып келип, башын баштай, бутун буттай таап көмгөн бул жакшы болот. Анан атайын бар кабырды казган жакшы эмес. Бирок казып атып, изилдөөдөн чыгып калган болсо,
текшерүү нерсесин алып кайра жакшы кылып кылыш керек. Анан арба урат деген арба урбайт. Арбактын колунан эчтеке келбейт. Арба урбайт деген эмес. Просто сен арам иш кыласың. Аллах Тааланын арам кылган бирөөнү жашырдык да болду, эми аны чукуба. Ошол арба урат деген, Кудай урат деген арба урат деп алса керек да. Негизи арбактын эч кандай эмес. Арам иш кылган да. Кабырда адамдар менен сүйлөшкөн турабыз. Негизинен биздин акыйдада өлүктөр бизди угат, Барып өзүңүздүн сиз анын айтканын, анын абалын билбейсиз. Эне айтыңыз. Мына ата сизге келдим. Сен балдарың жакшы жүрөт. Сага Куран окуп атабыз. Зикир кылып атабыз, дуа кылып атабыз. Иншалла сиз менен көрүшөбүз. Сүйлөшүүнүн зыяны жок. Бул суроо көп адамдарга кызык болсо керек. Мисалы меникиндей чач алдырган чарат өкүп кандай окуат? Үстү узун же кыска? Ушундай алдырган кандай окуат? Мисалы көп адамдар ушуга суроо жабыл келет. Каза, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde emne деген чачыңардын бир жерин алып, экинчи жерин таштабагыла. Чачыңарды алсаңар тегиз алгыла, же болсо тегиз койгула деген. Эми бизде түз хадистен өкүм алгандар, мазхабтан эмес, же болбосо мазхабтын эрежесин түшүнүгү менен албастан түз алгандар, анча мынча кишине чачын тыякпаган оңдогондордун баары астагфирулла деп, анан биз эми баардыгыбыз түрмөдөн чыккандай болуп жүрүшүбүз керек эмне? Кичине адамдарга жараштуу кылып чекелерин алгандын зыяны жок. Ал эми пайгамбарыбыздын айтылган хадиси кандай түшүнүш керек? Аны туура түшүнүш керек. Пайгамбарыбыздын ушул хадисин фукахалар далил катары дайыма ажылык бабында баяндашат. Эмнеге десе, ажылыкта бир ажылык кылгандан кийин могул жерин кишини алып коюп, мен дагы умра кылам деп, эртең ажылык кылам деп биrini алып коюп, себеби аяка чач алса, чач түгөнүп калса болбой калат деген түшүнүк болуп калат да. Азыр деле умрага ажыга барсаңыздар көрөсүздөр. Бул жерде салмаңдап чач жарымы бар, бул жерин алган, бул жерин таштаган болуп жүрөт. Пайгамбарыбыз ошону кайтарган. Адамдарга шылдың иретинде көргөн адамга бир жаман сүрөттө калбастан, алсаңар тегиз алгыла, койсоңор жөн койгула. Адамдарга шылдың иретинде андагы койбогула. Ал эми мындай бир чачты бир формага келтирип койгондун зыяны жок. Бирок жанагы Европада да кылып, корозтой кылып, анан мынаяктары мындай чагылгандарды тартып, үстүн кыйын кылып, буян такырайтып, үрп адат көтөрө албай турган адамдарга карап, бул чачым эмне кылып алган деген макрух болот. Бирок мындай формага келтирип койгондугу ал неме эмес, иншалла, зыян эмес. Эми ошол хадистен түз өкүм албастан, хадистин максатын жакшы түшүнсөк, иншалла жакшы болот. Түшүндүрө алдым ба? Жана хадис бул ажылык бабында келген дагы ажылыкта чач алганда ошондой када кылбасын деген. Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар да. Бутуңарды кийим кийгенде бир бутуң бир туфлиң бул жерде бир туфлиң 5 метр на жакта турат. Намаздан чыгып аткан тепкен боюнча буяка кетирип ийт да анда. Буну кийип алып, бир бутуңда бут кийим бар, экинчи бутуңда бут кийим жок, аксап мынтип барып аны кийбе деген. Андан да кайтарган. Алымдар эмнеге десе, сырттан караган адамдарга бир жаман көрүнөт. Кемчентондой көрүнөт. Аксап бир жагы бар мындай болбостон, бут кийим алды, өкөн апарды бир жерден кийип. Башкача айтканда, мусулмандардын көрүнүшү, мусулмандар эң урматтуу адамдар, бирөөлөрдүн арасында кулообун шылдың болбосун деген сөз. Мен ажылыкта көрдүм, өтө жаман нерсе. Мынерин алып таштайт, салмаңдап жүрөт мыягычы, кырып алып коет, мыягы чачы бар. Мыягын алып коет. 5 жолу умра кылса 5 жерин алып берет, мынтипчи. Ошондон кайтарган. Адамдар көргөндө жиркене турган, шылдың боло турган даражада. Ал эми кичине формага келтиргендин зыяны жок. Бирок батышка окшоп кетсе, анда макрух тахрим болот да. Эки ибадатты бириктирүү деген эме бар го. Мисалы ак күндөрдөгү орозолор менен биринчи 4 орозолор бирип калса, ошону бирдей кармоо деген ошодо анан назарды да бириктирсе болобу? Сүннөттөр менен. Сүннөттөр бири-бирине кирип кете берет. Мисалы үчүн бизде көп адамдар билбеген бир жакшы сүннөт бар. Мына азыр айтсам баарын таң каласың азырчы. Жума күнүн жалгыз өзүн орозо кармоо мустахаб.
İmam Kasani özünün El-Bedai ve Sanayi jana başka kitaplarında aytadi. Cuma günün özün bizde mintemnedeyiz. Bir gün koşsa bir al-muhaddislerin fikri al. Şafiilerin fikri al. Hanafilerden ne kılat? Cuma günün özün qaramasan musta. Emin misal üçün, eng жақсы көрінген да. Себебі берекелі күн да. Yomul düşönbü günü oruca qarmaş sünnet ha. Oşoğa al janağı ayyamul bid janağı 13 14 15 degen oruca var, oşo tura kelip qalsa. Ököntöң niyet kılıp koyarsan bola beret. Себебі bir-birine girip kete beret. Al emin nazır degen nerse var go özüňe milletteme algan. Bul uje vajiptikka çıkıp kaldı. Vajiptikka çıkkandan keyin bul sünnet. Ökönü birge kıla albaysın. Vajiptik daima üstümdük kılıp kete beret. Vacip niyet kılasın. Anı vajipka janağı misal üçün azır emes. Janağı vajipka niyet kıldın mı? Sünnetin kabul alınmaydı. Vajip güçlü olunca kabul alıp ketedi. Şonun için cebul. İki nemenin biri bu. Sünnetler birbirine girip ketedi. Misal üçün tahiyyatul mescid ha. Mescid akı dep koyuz. Deniz mescid menen salamdaşуу. Girgende 2 rekat oturubastan namaz okuş gerek. Bирок Hanafi mazhabda oturup alsaң dagı moynundan sakıt bolду. Gayra turup okuy beresin. Başkaları da oturdun boldu bitti dedi. Oturbaş gerek başı dedi. Bizde otursaң da gayra turuyoruz. Maksat namaz okuş gerek. Girseňiz jamaat baştalıp kalgan. Jamaatga girip ketedi, şu tahiyyat mescidde ötüp kete beret. Peşinge geldiňiz, tahiyyat mescidde okugandan görө 4 rekat sünnet okuyun, jamaat baştalıp kaldı. 4 rekat sünnetke girip kete beresiz, tahiyyat mescid işine girip kete beret. Maksat işke açtı degen söz. Allah razı olsun. Ha? Dua kılganda kabırga karap dua kılınabı je kıblaga karap dua kılınabı? Kabırga karap dua kılınat. Алар ошо кабырга Özü Peygamber sorganda Peygamber'e karap dua kılasın da. Peygamber'i ziyaret bargansızbı? Barıp atkanda ya assalamu aleyke ya Rasulallah. Allah'ım ömrüme den soluk ber, iman ber, hifzimi jakşı kıl, bala ber. Peygamber'i karap ötüp ketip dua kılasın da. Arkaga mintip alıp dua kılasın, kıbla buljakta. Şonun için сыртында al mümkün Peygamber'in kabırın kara var Allah Teala'dan sorap atat. Oşo etip düşünelik de adamlarga husnul zon tuura neme kılaylı da. Anan tigi tugandarday olup bir gölöködө daraktın tügünde oturup dua kılıp atsaң daraka sıyınıp atat dep ayta bergendey daraka sıyıngan jok, Kudayga sıyınıp atat. Bolgon daraktın gölökösünde, tuura түшүнүш керек da. Bolgonu Peygamber'i karap alıp özünü hoşugan gelip Allah Teala'dan dua kılıp atat deyli. Peygamberimizden soralmaydı da. Peygamberimizden tavassul kılınat. Ya Allah Teala'ga ortamçı koylat da. Anan eme istigasa var, anan tavassul var. Kebirki alımlar istigasаны da durus degen. Peygamberin özünden soragançı. Hilaftan çıkış üçün tavassul kılıp turgan jakşı. Allah kaza namazlar tuurasында. Биздин канча каза намаздарыбыз бар да. Ошолду окуп бериш керек. Анан мен бир уктум эле да. Например, peşinde 2-4 rekat sünnetinde niyet kılıp koysan o da öğrettiğin sen. Kaza namazlar meselesi boyunca kaza bir bizim moynumuzdagi milletler da. Bирок биздин жалкоолугубуздан улам ошо kaza namazlar okulmay kaldı. Эми ошону төлөп беришибиz millet таксы. Siz birөөдөн namaz okuy elekmeliğinizde 10 000 so'm algan bolsaňız. Men namaz okudum, başladım men murdagını koy, surabaylı koy deysizbi je beresizbi? Beresiz da. Karız. Эми ошону kutuluğunun jolu janagı sözsüz türde kazanı okuş üçün sünneti jok kılış gerek emes da. Sünnetin özünün artıkçılığı var. Bizde vaktimiz var 24 saat. Sünnet Peygamberimizin şafaatına iyileşebiz degen bekemdelgen sünnetler var. Oşo menen biz Peygamberimizi sүйөбүz. Men Peygamberimizin jolunda bile sıymiktana turgan nerse. Oşonu taştap kazan oku, ököntöň oku dep aytabız. Başka mezgilde kazan oku, sünnetleri kaltırma. Nafilden görө kaza okumuş. Tahajjuddan görö kaza okumuş. Bирок sünneti muakkadany Cuma'nın aslında 4 rekat, kийинки 4 5'in aslında 4 rekat, 2 rekatleri taştabaňız. Anan kaza namazının jеңил jolunu ayttık.
jadwal түзөсүz. 4 reketlik namazlardan 3-cü, 4-cü reketinde hiç nesi okuyla koyun dedik. Subhanallah, subhanallah da öyle getiriyoruz. Tur böyle. 3 menen 4 gün. Bizim kitaplarda var dedik. Görgöz verdik. Jеңилирээк bolsun dedik ha. Jеңилирээк bolsun dedik. Sebebi alhamdını okuğuçağında vakit ketip kaldı da. Oşenti okusanız inşallah tez ele bitirip koyasız. Anan bütpösöňüz dagı Allah Taala'nın aslına barganda sizin üzürüňüz bar bolsun dedik. Ya Allah'ım, senden şunda biz imandı, İslam'dı geçirek düşündük. Emin buna parızlığımızı andan berkisini kaldırıp getiriyoruz. Kaza namazlarımız kolumuzdan geçti hareket kıldık, yetişmedik. Bizi geçirirsen Allah Teala inşallah geçirir. Bırak hiç okuvayı koyup bir üzürüz yok barıp kalmaylık ha. Hareket kılıvereyle inşallah Allah'tan. Ana kalasa jana sünnetlerinizni kazaga ötkөрüp berет inşallah. Allah size. Şoň üçin Allah menen pendenin ortasında nese jеңil. Pende menen pendenin ortasında nese kıyamatga kalbasın. Ha. İmam Teymiyya'nın düşündüğün gerçekten İmam Teymiyya'nın düşündüğün karmagan adamlar Allah'ım men uşaga itikat kıldım эле деп kutulup ketse bolобу. Em alacağım ben bilbeyim. Allah Teala merimli zat. La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen, sünnetli süygöndigen, namazды jakşı görgöndigen, jamaatga gelgendigen, şul nemesi menen Allah Taalam keçirişi toluk ıhtimal. Birok biz ereje menen geçişimiz gerek. Munow jol tuura. Ayakka barıp geçirбей kala turgan bolsa arkaga jol jok da. Ha? Beyakka barıp geçirбей koysa. İmam Sa'di degen çoğun alim var. İbn Uthaymin'in ustazı. İbn Uthaymin tanıysız mı? Şonun İmam Sa'di degen ustaz var. İmam Sa'di bu dünyadan ötüptür. Ötkönden şey İbn Uthaymin'in tüne giriptir. İmam İbn Uthaymin suraptır. Allah Teala seni ne kıldı ya Sa'di dese, ben bardık günümdü geçirdi. Emişe İmam Sa'di oşol Vahabilerde neyin başçısı mesela. Düşten hüküm alınmaydı. Birok artka jol jok jerde tavakkal menen bargym gelbeydi mençi. Men toluk 100% kepillik menen bargym geledi. Abu Hanifa'nın jolunda kepillik var. Sebebi ümmet Abu Hanife, İmam Malik, Ahmed bin Hanbal, İmam Şafii Ahmed bin Hanbal'den mazhabi Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın mazhabida icma oldu. Kepillik var. 90% kepillik var. 10%'ını bilbeyim. Biroq tigilerdikinde kepillik yok. Alardın bardı Ahl-i Sünnet emes dese, gebirkiler alar dinden çıkkı, gebirkiler zındiq dese, gebirkisi kafirga çıgarıp atsa, men alardın jol menen ketkinden korkom. Kim özünün dinin, ahiretini oşolardın koluna bergisi gelse, men bere almayım.